Uba Arwin ki sutnga no isai ain balarang ba kejala bat nong kersian ke seng kongres ulong ba ke sorkar India ha kejelam ke BJP kalau wengi ke artikel 370 bat artikel 35A ki balong kerpang na kejala Jammu bat Kashmir tang simen bat kamdon jing balada ki kwa ban wengi ke siksidul bat kalan transfer ak na Meghalaya. Haba pahan jing kersian nak bentau ba jeling do kertong ke kongres cak election MLA Arja Arpulai na not Shillong constituency ba Arwin ulong ba ke BJP ka kwa ban penkelai kari India syakari basensyar dak niam Hindu. Karong ipi ka jing ke ba ngi kendo kini jing ke besar kaitam mentah. Ka kendo ka siap ka don hapren ka jing ma. Kiri tigi dostor ki don hapren ka jing ma. Andai ni yo ya ke sorkar MDA, kabala kre de ke NPP, kabadon lang ke UDP, ke HSPDP, ke PDF, bat kamtam badon ke BJP, ke RSS, kanong kersan baklantam ya ke BJP, mentah kong kumno, na kawai kaseng kabadon hapo asa. Kong ba ya gitu kibar kelar Kristan en penduduk ya ke Jinglong Schedule Tribe ke Jongki. Ya gitu kibar kelar Kristan en penduduk ke Jinglong Schedule Tribe ke Jongki. Kali yang dia ke Oma, kali yang dia ke report ke bah kot kubur ke belah pui kelek serudong kari bat sabari ro. Kali yang dia ke plan ban kini jika kiputa kijogi ban penduk no ya sectional namar balai la de pas ya ka Citizenship Amendment Act ngidai ka jai benriu ajak kime kibabon hapo India kide ki ajak kipa sisin balawan ra ya no form civil code kajing ya kalong mamata hai ka kerdan jongi kum ki ajak kime Haga juga por, ya ka artikel arpusan, hadu arpu pera arpu kendai, and happen weng no napok constitution. Lada ya ka Kashmir, haga simit laban weng no ya ka Jinglong kerpang ka jongka. Ya ka artikel lais pak nyoko la weng no, ya ka artikel lais pusan e la weng no. Kalai pusan e kadai ka bayada ya kendo ka siap jong kinong Kashmir. Berhagni ngayo kajing tip kabaong the Ministry of Home Affairs MHA informed the Rajya Sabha that 7 plots of land have been purchased by people from outside the Union territory of Jammu and Kashmir. Dasan lale ngidon galan transfer act ngidon ga sectional handrai kam yakini kibriu kibamdon kajing yatiblem ban pendo eka hapo kasikanta kajing keli kabalai kalomba haba piong bapin yada tin kita na emna yaka sectional tin kita na emna yaka lan transferak pin pendo na emna ya kajing yada kajong hapo constitution. Namar kata kadaw perlok kani ko stem kabawan ko stem ngisay ko saw hagak tin kasi kajinget kajingken kajingdia kajongi hanay matangi hapong ka stem namar balay kisadhu kinongelam jo kanyam Hindu keda shem ya karai ban pekala ya ke India syakari basansar kanyam Hindu. Ya ki perlok ki bilang long kini am try ngongan ong ipi tang kawing akan tu ipi watsya bakin pelong Hindu ya pi kila syemnyet kila rai ki kelung ki kena ni ki tan bodar ni ki tan dia ban ai jing ikai ya ki haka jing ikai nam Hindu watsya ya kani nomor balai kan yam try kan yam kasi kan yam jong ki sainrat kide kini am Iban nalla jong kacai perni ko jogi ngiem judan kata kacingnya per timbut haplan ki Kristan bat ki banget dengan yam trai hanai ka thman yam kabak BJP kan wanra banta
Kandai ka tmaniam kaban panpat ya kajat kunriyo ko jungi ko. BJP promises to empower the women of Meghalaya by awarding free scooties to all the meritorious college girls and free education to all girls from KG to PG. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ka Meghalaya TMC kawan rak syapi ya ka maikan. Anda ka TMC kan thau sarkar, ka Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam hapa kini kisan senam manuan, berkum juru ban ajing rap pisa ka belong si hajar tika si benai, kata khat ar hajar tika si senam ka barok ki samla ki bampat dan ni ka kam ka jam. Hakane ka ap nyau terek urempang, shan ya ka sap jong pi haki artli ki sentil bat kersan ya ka Meghalaya TMC.